Obwibura ry'emirimo riri kweyongyera omu ihanga eriizooba abakozi abarikurenga 2,700 batwarwa ekitongore kya Hayes Recruitment Agency okutunga emirimo kukorera omuri United Arab Emirates. Nga nebaza Katonda Hayes kubanga yatuwa offer eya 2.9 input. Kuna registeringire ekirungi nkashanga bijye byabusha cyo kubanza nimanza kusima Ruhanga abwa Mr. Boaz okuleta company nunjeje njagala kwebaza Katonda kura Hayes company na gisisinkana online ngandi ku Facebook uko kubanza ngandi mu kibuga Kabare nyoto nintungamo najimali mu kibuga Kabare najimali mu kibuga Kabare na trying ku following aho up olunako lwasooka okutuuka wano ku Hayes najja mu Febu nga 5 mu guno omwaka. Hayes Recruitment Agency nebakuratereza abakozi baabo abo barukusindika omu mahanga gatari gamwe na gamwe okuhamya okubari n'emirimo yaabo okwera kutambura. Buri tribe yona iza omuntu ahakuruga hona kandi ikitubasa kugezaho ntureba abana turi umwana obusobozi we nabasa ki. Mukuru w'ekitongore eki Boaz ahabwe yashoborera habika by'emirimo eyibarukuha abantu abarukusindika okuza kukora heru. Nga Hayes turukwemanyaho no kugira ngo emirimo yitu nitugitambura tubanza tureba omwana hari kuza kukorera omuntu yenna referring omuntu ku Hayes tugenda banga tufuna kyebayita Hayes reference rewards nga omwezi bwe guggwako tugatta abantu bonna bosindise ne tudira percentage yo nefuuka mu sente then n'olyoka ofuna sente ezo buli luvannyuma lwa mwezi. Ekitongore kikatandika omwaka gw'2007 kandi biina amataagi okwetooroora ihanga lyona gasha kwa Jimmy Muhumuza omuri Kampala.